siyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Bangcwele abahle enkosini sesifikile kulomzi umphika bewazi. Umphika bewazi nobewazi ukuthi lo mzi umzi wasezulwini kodwa bawuphike. Sesifikile kuwona lapho sizokhonzela khona okhokho bethu ukuba uNkulunkulu abathethelele kona konke abakona bengakamazi uNkulunkulu ukuthi ukhona emhlabeni bengazi ukuthi bayona. Sizonxusela bonana sizoke siqale ke abantu abankulunkulu ngokuyala abashumayeli bathe ake sikhulume siyalane kakhulu ukuthina esingabashumayeli ukuthi siyacelwa ashumayeli benkosi ukuthi uma abantu bebuza utho ngalomzi wasekhala imphefumulo asikho isidingo sokuthi kube khona into omtshela wena mtshela ukuthi uyobuza kubashumayeli ba la ekhala imphefumulo okuyona uNkulunkulu abeka kuye kubona imithetho nezinto eziyokwenziwa la ekhaya. Amen. Ngoba uma umtshela izinto ujikisa umtshela okungekhona mayethi uyabuza umuntu mayebuza kuwe mtshela ukuthi hayi lapho ke buza kubashumayeli bala kuphela. Ngoba abantu basijike sebekhuluma izinto okungezona ngisho sinikelisa lapha sabashumayeli umuntu mayebuza okunye mayebuza into okungeyona eqondene nalomzi mtshela ibuze kubashumayeli bala ekhaya. Amen. Ngoba kufuna ukuthi sekufuna ukuphuma esipolini abashumayeli bafuna ukukhuluma izinto zala ekhaya emphefumulo kanti bazozibeka ngendlela okungeyona. uNkulunkulu wazibeka kubashumayeli bala ekhaya ukuthi kuyokwenziwani la ekhaya uma kuyilokhu nalokhu. Amen. Sizocela ke kubashumayeli benkosi ukuthi impela bazithobe kulokho ukuthi masibatshela lutho abantu batshele ukuthi nina hambani ekhaya emphefumulo phela okuthina abashumayeli ukuthi sithi abantu abayekhala emphefumulo bawufike bezokhona yini eyenzwe ekhaya emphefumulo. Amen. Sizovula ithuba ke lokuthi laba bathunywa abakubo ukuthi bakhulume ngalomzi ekhaya emphefumulo ibona abazokhuluma hayi ukukhulume ngokuthi ngiyagula manje ngifisa ukwazi ukuthi njoba ngingaphilile efuna kwenzeke nayi lokho lokubuza kubashumayeli sifuna umuntu ozosukuma okufika abakubo ebusuku bakhuluma ngekhaya emphefumulo okufika amakhosi onke asezulwini akhuluma ngekhaya emphefumulo yiloyo ozosukuma. Uma ngabe ingekho lo nkulumo kuwe msusukuma msufisa ukuthi ubonakala ukuthi uke wasukuma wakhuluma cha uma ungekho inkulumo oyiphathiswe ngekhaya emphefumulo hlala phansi ntankulunkulu mususukuma sehlulwa intaba ephezulu ngudlungudlu ngapha iyasehlula impela ijamengweni ngoba ukhuluma into oyithunyiwe thina ngapha nhlalisuthi jwayele ukuvela sikhuluma izinto ezingekho nje sikhuluma izinto zakithi ukuthi kithi kwenze ukuthi cha hayi lokho kubuze kubashumayeli wena khuluma ukuthi abakini batheni uma kuumshumayeli ophethe indaba uzohlabelela guqa hlabelele ivesi mase kufika umbhobha nqamuka ahlale endabeni nomfundisi ngokunjalo nomvangeli ngokunjalo noma awukholwa kodwa uma uphathiswa inkulumo nje la ukuthi abakini batheni ngalomzi na into ofuna ukukhuluma ngayo kuze no Thomas bakholwe okholwa ngokubona no Thomas ukuthi lo mzi ukhona kona umzi womuntu akusona umzi womuntu lo igama elithi ikhala emphefumulo aqanjwanga umuntu kodwa la aqanjwa uNkulunkulu ikhala emphefumulo kusho uNkulunkulu manje ke kusho ukuthi masiphikisa leyo nto siphikisa uNkulunkulu uqobo. Mayibonge Nkosi. Lo muzi kuthiwa wafika kudala ufika ngamanje wabakhona kudala ngisho unyaze lungakabikho la lube uNkulunkulu phambi kwethu umuzi ikhala emphefumulo kuthiwa bese likhona ezulwini vele iqiniso lalokho neqiniso silizwe ngomvangeli uMabaso wasegoli wafika la kwathi ngaqhamuka lapha ngo2012 ehamba emhlabeni wawufica ezulwini lomzi wasekhala emphefumulo wawufica khona ehambile wafika la wakhala inyembezi wathi ngangena lapha ngingena lapha wakhomba lesa sikhala ezulwini lomzikade wabakhona usebehlisile uNkulunkulu wehlisele abazali bethu abahamba bonile ukuthi sizobathethela amacala la ekhala emphefumulo. Amen. Sizocela ke manje ukuthi inhlayisuthi isuke ize ngapha lezokhuluma ungahlabeleli uledeni wena nje ozokhuluma ophethe indaba ozoguqa ngapha kusemanje bazoba bathathu ngapha enhlayisuthini umshumayeli asimbaleli kulaba nomfundisi nomvangeli asimbaleli kunabathathu sibala inhlayisuthi bazoba u3 ngapha nojamengweni ngokunjalo ababe bese ngaphambili labo abawu3 abazokhuluma abanye ke sebeyokhuluma emini uthi ofuneka ukusho ngusibani wakwabani
endaweni ethile enkosini yakwabani kuphela, hayi kumvangeli wani nokumfundisi wani, cha ngusibani wakwabani endaweni ethile enkosini yakwabani kube kuphelile bese uhlala endabeni. Abakwenze njalo inkosi yobabusisa. Amen. Amen. Bamsiza ba. Sondeza umpopho. Ukuthula kwabangcwele ehleli bakaNazaretha. Lokhulumayo untokozo kuzwayo endaweni zakwamaphumulo, inkosi ephansi kwayo uMtuli. Ngilapha ekhaya lemphefumulo ngizodlulisa inkulumo efikile emasontweni amathathu noma u4 edlule. Ufika kwayo bengihleli khona ngabona ngiguqe kule ndawo eyithempeli elikhulu ngalendlela esimangaliso, kodwa engazange ukuthi ukuphi ngoba kunehlahla egcwele khona phakathi lona. Uma sengifika lapha ekhaya lemphefumulo ngingabona onali lithempeli ebengitshelwa ngalo. Nebala ngiguqile lapha esangweni ngikhuleka usethi umuntu ngezwi ukuthi angene ngaphakathi ke manje. Ebese ngena ngaphakathi ke sengiqhubeka nokukhuleka ke. Ngihambeke amaviki lokhu ngibuya ngiza la ngikuthunywa ngiza. Bathe sebefika ke manje. Bafika bangikhombisa amanxiwa engakaze ngitshengiswe nawo obaba nawo omkhulu nawo wafowethu abadala kuona. Ngokwehlukahlukana kwawo kushuthi ngokhalo behla besuka la basuka bathiwa sasuka ongoye sazofika phansi kwamaphumulo. Kwahamba ke ngabona benjenisa amanxiwa lawo sebefikile manje. Bangikhombisa ngihleli khona lapha ekhaya lemphefumulo, kodwa besisubuya endaweni engamanzi. Abantu behamba nabo bebebaningi ngendlela esimangaliso, kodwa bevezwa ngesimanga sento eyinyoka. Kodwa ngibona ukuthi ngabantu laba ngendlela ebengihamba ngakhona phakathi kwabo ngingakwazi nokunyathela, kodwa kumele ukuthi nginyathele ngiphumele ngaphambili. Nje mangiphumela ngaphambili ngabona sekumgwaqo omuhle nje okhombisa asetshenzwa khona kugijima intandane, uxova usimende nje kusetshenzwa ngempela nje kunyakaza ngqothuli. Nje mase ngilapho kwase kusuka sehanjwa lo mgwaqo ngase ngibona ukuthi bangeke ukuthi banje ngihambe futhi ngekhaya lemphefumulo ngiyowasebenzela khona ukuze bekwazi ukuhlambululeke. Nebala-ke ngavuka nganqamula ngabona kodwa ngoba kunamali nje ngifika la ekhaya lemphefumulo ngathi hayi kulungile ngoba ngeke usamzohamba ngenyawo zemfika ngiyakhona. Nebala ngambe ngathi ngafika lana engikhona namhlanje. Uma sengibuye lapho ngifike lana-ke seyafika-ke namhlanje sozuke namhlanje bahleli lapha ngaphandle sihleli nobaba lapha osehlalweni onyazi wezulu uhleli eduze kwabo bakhulu phela bangaka ngihleli mina eduze kwalo sengithi ngiyadlula njengomuntu engathi ngoneka uNazaretha ngodlule eduze kwabo unyazi lukhulume samuntu oyigomelayo nje ukuthi uzothini uma ukhahlela labantu hayi ngangapela luncike bona endaweni eyikhona ngihambe ngingakubona hayi ngibuye futhi ngibuyele ngapha ngaphambili. Uthe kusenjalo hayi waqhubeka-ke indaba ngiyabona sefika ngaphakathi ethempelini sebebaningi futhi abantu ngendlela esimangaliso. Uma ngithi ngiyabheka ngimile ngikhuluma nabo, kodwa manje makhuluma nabo khona intombazane ehluphayo nje njengomuntu ongathi udakiwe. Ngithi mina hawu kodwa yini lo sisi wahlupha kangaka yena yedwa nje. Uma ngithi ngiyambheka kube lento engathi ithi mina hayi ngitshele ukuthi njengoba ehlupha kanjena nje ila madoda amlandelayo kushuthi kahle kahle emese ngithi mina usefuna lento abantu besilisa njengoba seyipaquza kanje sengathi umuntu vele bekhonza abantu besilisa kakhulu empilweni yakhe. Emese ngijikela lapho ngibheka ukuthi hawu manje lo muntu ngoba abashumayeli bamila bamkhiphi lana nje yosiphazamisa lana ngoba kathi nenkulumo esinayo nathi sihleli nabo la. Ngimbambe vele ngimbambe ngimqukule ngiyomtshinga lapha ngaphandle kwethempeli. Ubhizi ulwa lo munye usizi lana alwa naye, kodwa uvele usibona sengathi umzala othile omalume. Hayi vele ngimthatha lo sizi ngombeka ngaphandle. Uma ngibeka ngaphandle kwethempeli beqhamuka abantu besilisa abathathu babeza kuyena njengabantu engathi
khona omunye aphilisa noma athandana nabo ubona futhi ngathi uthandana nabo bonke hayi ngina model lo sizwazi yena yedwa lobe inkinga ephazamisa lenkulumo ngathi mina hayi ngeke ukuthi yongcono buye befeze indaba yakhe ukuthi asekade yini butha inkulumo yakhe ngiyababingelela abangcwele bongani wabanhlabathi eMpumalanga inkosi esiyakhele ushifu Nhlaba sifekile lapha siyowenhlabathi ukuphela kuka-Agasti safika kwathiwa asihambe siyothandaza lapha ekhaya umphefumulo ngendlela okuthandazwa ngayo uma ufika ngithe mangifika sicimezile kwaba nento engishaya la esiphongweni ngeza ukuthi lento engishaya la esiphongweni akulona ibhungane noma isinambuzane ngethuka ngoba indaba ekhaya umphefumulo bengingafuni ukuyizwa sesishayeke kakhulu kuvela abantu kuthiwa nango usebenza umsebenzi washembe siphuthume kuye kodwa inkinga iqhubeke kodwa kuthe mangishayele lesilwane ngeza ukuthi ngifike kwenye indawo ngicela ukuhlambuluka amen kuhambe sawenza umsebenzi walapha sase sibuyele emumva ekhaya sase silande ekhaya ukuthi sihambe kanjani ade siye khona sesibancane kuselethini ubaba usehambile ubaba esele nawe uyedwa semasikazela uma owayekhona endlini umakoti kabhuti omdala ukuthi sihambe kanjani yini okufanele siyenze wayesethi baba omncane ngicela ukukhuluma kusho ukuthi lokwadeni ekhambele ladeni ekhona kuyasebenza ngoba ngibone obaba abane bala ekhaya banikela ama-R2 banikela ama-R5 kube noyedwa kini ofika wanikela ngo-R5 uthi ngithe ngisuka lapho ngabona iy'ngane zigcwele kuleli londo lelesekulo wayesebikiswa wathi le y'ngane ezikanje ngathi yini lokwathi le iy'ngane zaphuphuma uthi bezigcwelele londo lonke kwafika iy'ngane ey'philayo esilayigcekeni zathatha babo abantwana ziyajabula ukuthi abantwana bethu sebabuyile kuthe mina ngelele ey'nsukwini sasihlelile nobafowethu esasikhona la ukuthi mayiphela inyanga siyabuya ney'mbuzi sokubuya mayiphela inyanga kwase kuyagqoza ukuhlanganisa imali iy'mbuzi zangahlangana yadlula idate esasivumelene ngayo ukuthi sizoza la mina ngalahlekelwa u-40,000 ngoba ngiyikhiphile idate ukuthi siyeza la sasasezi ngoba sikuthembi sonke egceleni kuthe kunjalo kwasuka isishingishange somoya endleleni encane kaMagwaza sakhuphukela ekhaya emsamo safuke salimaza amalondo nendawo yakho isukile phezulu kuthe kunjalo ebusuku ngilele ngabona elondweni ekhaya sasifaka khona u-23 kudala ngabona isithunzi sedlula sendoda ngathi ngibuka ukuthi ngubani lona ngafika kungubaba uMdluli okade wahamba emhlabeni ngathi baba uMdluli wena ngoba wahamba nomfundisi ubekwa yini wathi Nhlabathi sasifaka u-23 kuleli londo ngathi Mdluli ngena ngaphakathi besibane ngamdlalela ngasasa sangena itekisi eliza la ekhaya umphefumulo mina ngingashayeli nami ngibakhombisa indlela sema sezofika ekhaya umphefumulo ngathi mina mfowethu Alfred le ndlela esasihamba ngayo kuqala ayibanga lule njengale namuhla vele izolo ebusuku masisongena singenanga indlela esangena ngayo ngithi lobe ngihamba nayo nansi inkinga ngisema sengipakile imoto lapha ngaphesheya sengenile inkonzo yesandulelo ngiyabatshela le ngihamba nabo ukuthi umthetho walami unjani mangithi ngiyabuka kunomfundisi ngithi angisakwazi ukukhuluma waseni nomfundisi umfundisi owazi umthetho wesonto ngiyacela uNkulunkulu akwesenekile amen inkosi yasebuhlweni bantwana bathi abasezulwini ngizokhuluma ngey'bonakaliso ngumntu wamandla ngwamaye enkandla ngakhela inkosi uMpongose ngizokhuluma ngey'bonakaliso ey'ntathu mase ngikhuluma ngokuthunywa kwami ushembe la uthungo lenkosazana isibonakaliso sokuqala ngabona indawo yayinesiphambano esikhulu isiphambano sinamasongo ngapha eceleni naphezulu lapha ngaphansi kumo omunye umuntu kunomuntu ome eceleni kwami ongibuzayo ethi ngiyamazini lo muntu ngithi mina cha wathi lona ushembe lo umuntu othunywe lokho inkosi ethunyelwe kithi lapha phezulu kwakukhona uJesu wayethunyelwa kubantu abamhlophe wasethi lo muntu ake ngibuke lapha kamama nje ngabuka lapha kamama mangithi ngiyabuka lapha ngibuka le ndawo ilodaka ulobhuku
kukhona izinto engamabhola eyishona phansi phinde izenyuka ishone phansi phinde izenyuka ethi umuntu ngibonana ngithi mina ngibona amabhola ashona phansi ashona phezulu ethi akusiwa amabhola lawo awubhekisise kahle mangithi ngiyabhekisisa lapho udakeni wasukuma umfanekiso lokho womuntu ozama ukuphuma kulolu daka eshelelele ephindile khona phinde futhi ezama ukuphuma ngithi siyaphuma futhi eshelelele ephindile khona phinde futhi ezama ukuphuma kwesithathu ephinde futhi eshelelele ephindile khona mase lokho ebuza umuntu ethi ubonana ngithi mina ngibona umfanekiso womuntu uthi akusiwo umfanekiso womuntu la umuntu loyo abantu bakini laba basenkingeni bahambe emhlabeni benezono bafike lapha baboshwa lapho sebefuna ukuphuma manje abasazi ukuthi bazophuma kanjani ngithi mina pho mawufuna ukwakhipha lapho ulokhu wenze njani ethi lo muntu ulokhu uyabalekelela mase uyabageza mase ubakhanyisela lokhu ibani ngizocela bantwana basezulwini ungene endabeni kaShembe ukufika umoqala ebuhleni ngifuna ukufaka kahle indaba kaShembe nongixolela ngamalimi ngomuntu onamalimi ongakwazi ukuyibeka kahle indaba ukufika ebuhleni ngafika kuyisabatho kuyinkonzo lo yasetheni siyophuma sihlabelele esithi ngeza ngingede ngingenamphezeli kwathola lehlabelele siyahlabelele siyaphinda mangibuza lapha eceleni ukuthi ihlatshelo lo bantu bathi inkosi uthungo lonkosazana lehlabelele ingempela ke yavala inkonzo masivaliwe inkonzo sengisukuma nami ngithi ngiyahambela ngabona umfowethu abathi umoli wathi hawu bhuti ulapho usuka kuphi usuke ekhaya ngithi naye ngilapha eThekwini edasabe esedongobheni ngifuna ukukhombisa lapha esihlezwa ngempela ngasuka ngilokhu ngaye edolobheni ngafika ubhuti umgcini wathi ubhuti umgcini hawu mfowethu usufike wathi uzokwenzani lapha ngathi mina hayi ngizonikela ngizobona uShembe wathi hayi mfowethu uzolala-ke namhlanje uzombona kusasa uShembe uzovuka kusasa enkozini elokhu emthandazweni wasetheni uhambe unikele uzofika umbona ngingempela abantwana basezulwini kwabanjalo yangena inkonzo yasekuseni mayingenela inkonzo yasekuseni kwafika isithathu sokuthi lokhu siyonikelele lokhu enkosini mase isifike phambi kwami inkosi ithi anginikele ufunani ngiyachaza ngithi baba ngizocela umsebenzi ngicela nogano nowakho umusi ithi inkosi kusiza uzothola lokho mase yedlula mangithi ngiyasukuma lapha ngingasukumi ngoba ngangona ilokhu isibonakaliso lokhu sesibili isibonakaliso sesibili ngayibona ngimla la ngaphambili lokhu ngaphambili kunomuntu la eseceleni kwami eceleni kwami ethi angibheke le yandlu ethi uyayibona le ethi le yandlu leya bonke abantu bakule yandlu abangasekho ngithi mina hawu bakule yandlu ngithi mina ngisacela uyobona le yandlu mhlawumbe khona engizofika ngibabone elokhu engibaziyo ethi lo muntu hayi angena kulana kodwa uthi ngoba ufuna ukubabona bheka phezulu kwalana mangibheka phezulu kwalana ngibona ungathi kudlala iTV kanje ngibona ungathi kuza abantu abaningi bagqoka imvunulo baphethe amahawu abanye baphethe imboko abanye baphethe lokhu otshumethu nemkhondo bahamba ulokhu ungathi bayaxoluma ngoba mangithi ngiyabona mangisondele lokhu besondele eduze imlomo iyanyakaza ngangazi noma bayacula noma bayahuba noma mhlawumbe lokhu benze njani benze labantu base ngibuza lo muntu ngithi hawu labantu abaningangaka onjengomhlangano mawusuka uphume lokhu ebuhleni wentabeni ngabe bazongena bonke bephelela labantu kulendlu ethi lo muntu hawu lendlu le inkulu lendlu le uyibona wena yakhiwe lapha lendlu isemoyeni bazongena bonke bephelele labantu ngizokhuluma ke lokhu ngisibona leso sesithathu ngoba uthi umshumayeli lokhu khuluma lokhu akusiyami ngedi inkonzo esesithathu ngaphinde ngezwa izwi ngabona indawo ngathi le ndawo ilihlanza iminyene yihlathi lithi izwe njalo khona into engifuna ukubonisa yona la ngaphakathi ngene lapha ngaphakathi ngithi mina
baba ngisaba ungena endaweni elihlobo kanje ngoba uma uthi angena uthi ubheka phezulu lapha uthola ukuhamba imamba la kade hayi ngene zobe ngidadile ngempela ngangena uma uthi ngiyahamba la awu yahambela phakathi mangithi ngithi hamba ngijamba umfudla nje omncane ngijampele ngalo lokho kwawo le ndawo isitabati ngithi hamba mangithi ngihamba ngibona ikhanda lomuntu kodwa leli khanda lathi ahlangene lomzimba kodwa kungamathambo phinde futhi ngibona isifuba ngithi awu isifuba somuntu lezizandla zomuntu zinyawo zomuntu lezi mase ngiphila futhi ngithi hamba ngibona amathamba amaningi aqoqele ngithi nawo la mathambo lapha abekwa yini ayiqoqole yini amathamba amangaka ngithi ayi kodwa ngeke beka amathamba abantu laba ngoba abantu bayangathwa nje bashonisa 6 feet underground kuthi amathamba empela mhlawumbe lokhu ney'ndawo ngoba lapho umzimba wami ngawuzwa ukhathala ngafuna ukuhlala phansi mangithi ngibheka le ndawo isihlabathi mangithi hlala lapha lokhu ngaphambili lapha ngaphambili ngibona indawo ngathi amatshe ayi ngathi ngizohlala kula matshe mangisondele lento yavuka yafuna ukungibamba mangithi ngiyabheka hawu akusitshe lokhu ingwenya kodwa ngathi ayiyodwa ziningi sikelile ngathi zo-10 ngoba leyo qala ifuna ukubamba mina engangibamba nesibili ngayibona ikhamisa futhi umlomo ifuna ukubamba lokhu ukwazi kofike lokhu egcine ngathi naye angisahlali lapho ngiyahamba ngoba le ndawo ayiphephile ngahamba ngagude lo mfula ngathi indawo iyenyukela mayinyukele le ndawo lokhu ngoshona ngale ngafika ngabona izinja ngathi kwawukhona into ezazidla kodwa noma ngabonanga ukuthi yini ezazidla lahle lizwe ubonani lapho ngathi ngibone lokhu izinja ngathi zidla inyamazana noma ngayibonanga uthi lokhu inyamazaneni ethi hayi mntanami akusizi izinja lezi ubona abantu laba babedlwe izinja zasendle laba abantu laba lokhu amathuna abo aseswini lokhu zaba asizizinja wathi nalapha lezi ingwenya lokho uyibona asizingonya lapha abantu lapha amathuna abantu aseswini zeingwenya abantu babedlwe zeingwenya bethi lokhu bayemfuleni bawukhama bebanjwe zeingwenya bethi bayahamba abantu benqamulo ngoba amabhenja ayengekho befike bebanjwe zeingwenya bebulawa zeingwenya ethe asabe ngomntana mkhona lapha ngisafuna futhi ukukhombisa khona ayi ngithi mina ayi kodwa lento lo engiyibona lapha ngathi ngaphezulu wami sahamba ngabona indawo engamanzi le ndawo engamanzi kodwa manje ayihambi imile isiba nje wathi buka lapho ubona ukuthi ubonani mangithi ngabona lapha ngabona izinyoka lapho ezinkulu nezincane iphithiza lapho iphithiza ngoba ngangicabanga ukuphuza lamanzi kodwa manje ngaqawuthi ngoba wahamba ngabona iphithiza wabuza ukuthi ubonani lapha ngathi mina ngibona izinyoka wathi akusizi izinyoka lezi abantu bakini wena babethwala ngezinyoka zasemanzini abantu bakini babephetha amanzi lokhu bephetha amanzi omnyama befuna ukuthi amadlozi ebheka bona bafika ngapha emazulwini bafika baboshwa manje ngoba babona nje bafuna ukuphuma lapha abasazi ukuthi lokhu bazophuma kanjani ngase ngithi ngicela ukubuza kusukela lapha komadlowa zeingwenya kuze laba ababedlwe izinja kuze kufike lapha mangifuna ukubasiza ngingabasiza kanjani wathi lo muntu akukho kunye ukuthi ubanikelele ngokuthi lokhu ubageza nokuthi ubakhansele abantu laba bantu labasezulwini ngiyona amazwi bengithunyona inkosi uthungela inkosazana ngoba yayingithumele yathi lokhu nalapha ekhaya lomphefumulo ngicela ukuthi mina nosheba singahlangana lapha wathola ukuthi nakho isikhathi kokuthwasa akusise sami inkosi kodwa yokuthi senizwile amen kancane sacela ngisizwe lo phakamayo unonto wakwamkhwana uzalwa uMamkhwana usizo wakwamkhwanazi ngwasokhulu inkosi phambi kwenkosi uMthiyane nginesibonakaliso lapha ngilele futhi nenkinga sukela ngo-2002 nenkinga kunesilwane esihamba la ngaphakathi kimi esinyeni size siye esifubeni ngike ngabona kunobaba unyazi lwezulu lihamba nogogo omnyama omfishanyane ufike wathi ubaba unyazi lwezulu ukhokhokazi wami lo ucela ngini sondeza umpombo mlonyeni kumele phezulu ufike wathi ubaba unyazi lwezulu angigeza ukhokhokazi wami ngigeza abantu abadala ngibafake ngibangenise ekhaya
ngoba njengoba ngingasindi ngisho ukusebenzisa izinto zasesontweni ngingasindi kufanele ngigeze ukhokhokazi wami ngigeze abantu abadala ngibangenise ekhaya usho ukuthi nenkinga nje wasekhaya uma ngithi ngiyasonta ngiyathandaza endlini ngibane ibonakaliso kuyaliwa nami kuthiwa nama ngiqhubeka nokugcinisa abathala ekhaya kumele ngiphume inxiwa angazi ukuthi kwenzakalani ngihutshwa nayisilwane ebusuku sithi sifuna igazi isupha mina nabantwana bami ngiyacela unyazi wezulu lichitha yonke lento eyenzeke ekhaya komama kwamkhwanazi ngiyacela nabantu abadala libageze libahlambulule libakhumbule ngoba nangelinye ilanga ngaba nesibonakaliso ngiqukula gogo bendize emoyeni ngibabamba ngibakhipha emaweni ngaza ngazobabeka ngathi indawo eyileli ikhaya mangibheke esibonakalisweni ngase ngithi kubantu abadala bona labo gogo sebelele phansi ngathi ngizokuya hlalani lapha esibhedlela ngizokuya ngizonilanda mangithola indawo lapha engizonibeka khona ngiyacela unyazi lwezulu luze bakhumbule lapho bekhona ngingene emndenini njoba ngilapha nje ziyenzeka ngilala nasebusuku ngiyalwa namhlanje bengilwa umfethu ethi ufuna ukungidlwengula ngabaleka ngaze ngathi kuye ngizobiza umndeni wonke wasekhaya mama nguhlanganise ngutshele ngawo ukuthi wena ufuna ukungidlwengula ngizotshela ngisho unyazi lwezulu ngizoya ekhaya emphefumulo ngiyocela ngoba sengiphathele ngiyacela unyazi lwezulu luze libakhumbule lapho bekhona abantu abadala Nkosi kusenizweni Novalo ngisaba igama andile owasemvoti phansi kwenkosi uNdlovu ohaheni kodwa enokuhlala ngisemlazi kasifike phansi kwenkosi Mahaye amen Soneza umpompe emlonyeni Ntombi ngesabatha edlule bengikhona lapha ekhaya ngafika ngesabatha ngaze ngagodwa ngesonto ntambama kakofo ngijwayele ukuthi mangize ekhaya lomphefumulo ngiphathe isimayo ngiphathe umnikelo wokusebenza mase ngiyasebenza ngezandla zami ngathi mangigoduka ngesonto ntambama ngafika ekhaya ebusuku ngilele kube sengathi sengikhona la ekhaya lomphefumulo ngigudla ngasemzini ekhaya lomphefumulo ngiyodlula ngasekitchen ngesipholi mangithi ngiphakamisa amehlo kuba sengathi umpheme lo wakhiwa lapha esipholi usuphelile mangithi nangu uJehova uThixo wasingasilesulu lugqoka isudu emnyama ligqoka nomjingo omhlophe kube sengathi umuntu okade esebenza bo ithask mose iqedile useyayithuntutha athi labantu kade ngibakha sengiqedile ukubahlanganisa into eseshodayo sekukuthi ngibafaka ubuchopho amen ngithi ngidlulisela lokho nje inkosi usenisuke amen Bakhonza abahle basezulwini sibonga lelithuba umbenimanga siphalwa unyazi lwezulu lokuba asivulele inkundla emhlabeni yokuzohlambulula imphefumulo yabazali bethu ehamba yonile ngiyacela umbenimanga ngekufishane ukhuluma emva kwabantwana bakhe abanikeza ithuba baningi abantu abafisayo ukukhuluma ngenhlakalo uNkulunkulu ayivezayo emhlabeni esihluphayo kuyadabulisa bona ngoba kunabantwana babantu abangabhiwanga inhlahla abasakhomba ngenhlanezela lokhu kwenza okwenziwa uShembe la ezweni lasemaqaqini kwamasho kanti mawubheka uShembe ubuka isimo esikhona emhlabeni abantu bayafuna ukwazi ngosizi lemthwalo yabazali babo mina nawe bese sigcina sesihambe sithungatha singena amagquma nempula amagquma nemango sihamba siwela siyofuna ngokhula olumilile emzini obabomkhulu bethu nasey'mpilweni zethu size sigcine siyophoseka ey'ndaweni engalungile sezilivile iy'ndawo ey'lungile esikhathini samanje ngoba lowo majiya uyakwazi umajiya ethi engazange aphiwe nhlanhla yokusiza abantu ayikhande leyo nto ngamakhubalo abesememenza abantu abeze kuye manje kunzima emhlabeni bantwana benkosi asimbonge uNkulunkulu unyazi lwezulu ukuthi
asakhele umpula abese sinika nenkundla ukuhlambulula abazali bethu wayesebavusa bavuswa uyena njengokuza abantwana babantu beyikhulumela kunokuthi bayovuswa omajiya lapha ey'kolweni zabo ngoba omajiya bangavusa ngishilwane zabo zikhulume kusenze obaba nokwamkhulu bethu nokhokho bethu ushembo bavusa ukuthi beze kithi ngemfihlakalo bazoyilahla ukuthi sizobakhalela kumvenqana manje-ke siyafisa ukuthi uNkulunkulu asiphe ukukhula ngomqondo asiphe futhi indlebe sizulwini ukuzwa akuthina sodwa esiyophiwa inhlanhla ukuvezela imfihlakalo kodwa thina esingaphiwanga kufanele sicele ubuhlakani uNkulunkulu ukuthi Nkosi lokho okukhulunywa yilo mntwana nami kuyangithinta ngoba ngidabuke kule lezwi lengabantu lezi zinto ekukhulunywa ngazo zabantu abafele emahlathini abanye beyothwala noma abanye beyothwasa abanye bafudulwa izilwane abanye bade ekhulunywe bafele emanzini babethwasela emanzini ngey'nyoka imvindi imndeni engathi ayikaze ehlelwe isehlo esinjalo kuphela asiwazi umlando okudabuka kwey'bongo zethu ukuthi zayidabuke wakwenzakalani emandulo ngakho-ke wonke umuntu uyathinteka kulezi zinto ey'khulunywayo uma usabona kusafudumele kusasa kuzobanda bese ugcina uhamba uy'ngubuze ey'phunzini badlale ngawo omajiya siphiwe-ke inhlanhla ngiyacela kubagcotshwa bakithi noma inhlalisuthi evunyelwa umoya ingibhekele esibhalweni sabafana baka-Israyeli ngizocela nje incwadi ezimbili incwadi amazwi ahlakaniphile la ezweni lakithi kwakuthiwa izwi labadala amazwi ahlakaniphile 18:13 nencwadi kaLevi 19:30 ngicela uNkulunkulu afihle umngane bami angiphe owakho ukukhuluma ushembe ukunakekela amazwi akhulunywa abantwana kafushane ehlabeni sa 2:19 ivesi lesithathu 2:19 uvesi lesithathu siyacela singamuthi ushembe wathi ushembe singumakoti bakhe thina umuntu uma edlala usonga iy'nyawo noma yiluku singamuthi sonke ngoba thina singomakoti bakashembe amen sikane yena ushembe amen ivesi lesithathu lithi izwi leziboshwa iboshwa ezimphefumulo namathambo abazali bethu abazalana abakuthanga nabasemandulo kodwa ushembe sebakhumbulile wayesebakhela umpula manje abakwazi ukuvuka bazoyingenela kulo mpula ngaphandle ukuthi bathole igazi lawo umntwana wabo mina nawe njengoba ukhona namhlanje lapha ekhaya emphefumulo siyayibonga leli nsizwa kade ikhuluma ithi izohlambula ukuthi beyobuka ukuhlanekezele lomuzi enhlizweni yawo namhlanje ithi isibonile ukuthi beyidukile sicela uNkulunkulu akuthi umndeni yakubo neyakuni naluma ibeke esigcawini esihle sasezulwini sempethelelo
bamthethelele bese beyibuyisa phela le mali ukakhulu imali ehambile 40,000 Amen. ukuze phela kwazi ukubathethela amaqala mayibonga Nkosi ifundele insizwa kababa siyacela abantu masebengenile phakathi komuzi kaNkulunkulu unyazi lwezulu silithathe usizi manje akulono lethu usizo lwabo abefezwa lezi zinto ezikhulunywa ukuthi labantwana abakhulumayo bakhuluma ngemthwalo evuka egazini labo abazalwanga nalento akekho umuntu ozalwa nosizi kodwa umuntu uzala eliphethe ingakho nomntwana mayefika nomuphi nami nawe wathi uma ufika ndidilile okhanikanyoko wadili kufumbethe izandla esokhohla nesokuphosa usifumbethe asiwazi lo mthwalo wawuthwele uma uqala ukhula kululeka umzimba wakho nezandla zakho ivule uyayichitha ithutha phambi kwakho ikulandela yonke le mthwalo namhlanje iyahluma nokukhula nawe ihluma kanye nawe losizi liyakhula lokubona nje manje sisenyangeni la inyanga kabani kaMfumfu lesikuyona Mfumfu lo ukuthi Mfumfu kwakuchule kokho bethu babechaza ukuthi ilimo ziyafumputha emasimini okutshaliwe namhlanje okutshaliwe manje sekuyafumputha kuvela ngaphandle sekuzomila ukudla abantu bakwazi ukuthi badle egcineni ingakho ukuthi Mfumfu bakususela lelo gama ukuthi kuyafumputha kuyaqhuma manje emasimini naseyifeni ukudla okutshaliwe. Amen. Kuyakhula nawe-ke ngesikhathi ukhula nalo lukhula lakini lihambe nalo ingakho ukuthola ukuthi umuntu uma esekhulile esemdala ngicela ukungalinganisa njengobaba ubaba uSendra mayengazange abone uNkulunkulu ehamba indlela yasezweni uba nenhliziyo ekhulu kakhulu yini lolu sizi olukhulayo phezu kwakhe nengane echithekile noma likhulunywa ngane echithekile ingane echithekile mayikhule ethuneni noma lapho esigodini sosizi noma esitankokweni noma emhosheni la yalahla khona mayikhula nayo ifuze umuntu omdala ibe nenhliziyo ekhula liqale likhule uba likhuni benhliziyo besigcina uma seyikhulile isindalo esibulala besicekela phansi ngoba ikhulana nosizi ke likhula nomuntu manje ushembe usakhela umpula ukuthi ushembe azonqunda lolu sizi esifike nalo esilithole inweleni zobaba bethu safice inkaleni zomama bethu ushembe ke uzonqunda lolu khula luyinkinga ngoba akufani nokhula okuwena olima insimu bese kuyamila ukhula osuka phambili wabangaphambili lokho lihamba ngomthambo bahluleke ulihlakula abangaphambi kwakho nabangaphambi kwalabo abangaphambi kwakho ligcine selizomila kuwo limila selunzima kakhulu ngoba lisuka kude awulalele into ekhulunywa umntwana ukuthi uthi lesi salukwazi akusona isakwazi samanje sidala ulalele into kade ikhulunywa yilensizwa ulalele kade ikhulunywa yilo kade ikhuluma ukuthi izinto ey'ndala sezaba ukhodo akekho umuntu ongayigudluzi ingakho sicela ukuthi uma besithuma abazali bethu ethuneni ngoba basilalele bayezwa isho njalo inkosi yamaNazaretha kwenye inkosazana ithi tshela komunye umakoti tshela abashumayeli balapha ekhaya ukuthi abakhuzi ingane ziye ukuthi mayihleli babona nje bakulula isandla kudosa iqabunga iy'ngane zidosa amaqabunga ziwaqashula la ngaphakathi esihlahleni besingenandaba bethu nesingenalwazi kodwa siqala ukufunda mase kukhulunywa la lo makoti uyayibhonqa la kuyonikelwe uyayibhonqa uthe lisuka beqhoba ngezandla kwakusondela abantu abiza abashumayeli uthi lapha phezu kwey'hlahla kukhala abantu bathi sicela nesikhuzele iy'ngane ziyeke ukudosa amaqabunga ngoba iqabunga neqabunga hleli umndeni njengoba mina kwamanje nje ihleli umndeni wakamanje eziyizinsana ngesikhathi beyidonsa ziyanwebeka lezi ngane ekufeni uthi ushembe makuyisabatha uyasingenisa sonke sizothamela inkonzo iqede inkonzo sikhishele ngaphandle thina esingenazi ingane eyingene ngaphakathi ekhaya emphefumulo uthi-ke sihleli naye emaqabangeni nathi silalela inkonzo sithamela inkonzo uthi umntwana bani umfundisi waseKenani wakwaNzama
lithi ikhehla lakanzama likhuluma phezu komntwana lithi anisitshele lo mfana esimlethe la uyisiyoni simkhalimile sathi ayenze la ekhaya emphefumulo engaboni wagcina ethanda ukuza la besifuna zolalela indaba yethu ngoba la ekhaya emphefumulo kukhulunywa indaba yethu enhlabathini mayibonge Nkosi akukhulunywa indaba omunye umuntu la ekhaya emphefumulo kukhulunywa indaba yemndeni yethu ebhajwe ethuneni lelizwi leziboshwe ekhulunywa ngathiwa izwi leziboshwe ziyakhala ethuneni mawulizwe izwi labo zikhala zibubula phezu kwegazi lethu bese sithwala kanzima uthi lensizwa yakanzama leli khehla lakanzama lo mfana simlandile siceleni sikhuzele yena abashumayeli angawenzi lo msebenzi afuna ukwenza ufuna ukwenza umhlonyane wey'ngane zakhe angawenzi kwakuyisikhumbuzo senkosi umqali wendlela angawenzi ngoba thina asizukuza lapha ekhaya siyahamba uNkulunkulu uyasithatha afike asithamelisa inkonzo lapha siqhele nomuzi kaNkulunkulu sibe kude bese sithamela inkonzo silalele bese inkosi yasifundisa ukuthi uba nahamba kahle emhlabeni ngabe anzange kuba nizenzanga lezono ngabe lapha nayo uthi sithamela inkonzo bese siyabuya sibuyisele ihogweni siyohluza imiqondo yethu uthi-ke ngeke sibe khona nomcimbi azowenza sengiyabuza ngithi mina ngoba nina nithi niboshele ubuthakathi nayo yonke into nizoya kanjani emndenini mayenza imicimbi uthi phela ngesikhathi nangigijima nenza imicimbi kuzathina qale singangenile emazwini omndeni sifike siwuhlibize umcimbi lowo sidle senze yonke into bengakangeni abantu abangcwele ngoba labantu abangcwele beza noNkulunkulu emakhaya enu uma nenza imicimbi kuzathina qala siwumoshe umcimbi ngoba thina siwuvanza asilawulwa muntu asinawo uNkulunkulu osilawulayo wethu uNkulunkulu uyona omubi-ke lowo uthi singena sihlibize hawu ningena kanjani ukuthi asimele ukurhudula isigaba nje sidlula ngendlela singene ngaso wenziwe umcimbi masithanda ukucekela phansi sisusa uthuthuva nithi ngiyakhuza emndenini simane singene enhliziyweni lalesigaba sidonsa umkhonto sibulale umuntu egcekeni kade kwenziwe umcimbi imikhuba yethu phela asinaNkulunkulu sizula entabeni sizula emahlanga asinamuntu yobe ihlabelo lesisho sithi zezula emahlane ngezwi awungezwi la izwi kaNkulunkulu elingumthetho abalalelanga mabefike ekufeni basebezule emahlane manje uNkulunkulu sakhela ikhala emphefumulo ukuthi-ke sizolungisa lawo maphutha anjalo ukuze babuye emahlane baye kufa bagoduke baye emakhaya mayibonge Nkosi mayibonge Nkosi sivumela bona masithi amen ngoba bahambe emhlabeni bevuma ey'godleni zomajiya siyavuma bevuma ukwenza imikhuba yasesihogweni bevuma iy'fungo benza iy'fungo nempi kaLucifer ukuthi njengoba ngolanda inyoka iy'ngane zami zonke ngiyizele ziyogcina umthetho wakho basho iminyaka mhlawumbe o-3 years o-7 siyavuma uma bese siphambi kwaNkulunkulu la eparadisi uNkulunkulu ecela isivumo sebani asibavumele ukuba sikhuluma indaba yabo mayibonge Nkosi sikhuluma indaba yabo ethuleni bona la sesiyabavumela bayeke ukusikhohlisa njengoba ngikhuluma lodadewethu bathi asobagezela iy'khwama zigezwane iy'khwama ezayibulala abantu angithi kade esho manje udadewethu uthi bathi lezi iy'khwama ziwuqedile umndeni pho zigezelani abakalikhulumi iqiniso uma befuna iqiniso abavumi ukuthi sicela nisiyele uNkulunkulu emzini wakhe ekhaya emphefumulo ayosethula siyavuma umuntu akasethule iy'thixo ney'khwama mayibonge Nkosi abesathi bagezele ngeke kunazwezulu lonze lokho zigezela ayilahlwe abavumeke ukuthi yilahlwe ngoba babeyiphatha ngezandla besahamba emhlabeni ngoba nawe uyiphethe ngezandla inkani uyiphethe ngezandla ukuhlakanipha uphethe ngezandla mase ufika ngale wethuna ayisekho izandla zigaxele emphefumulweni wakho
abavumele ukuba lezikhwama igaqele enhlizweni zabo igaqele emphefumulweni yabo abavuma ukuthi inkosi siyavuma ukuyibeka ikhwama phansi sethule zona abese ithatha ushemba uyigqiba emadudu lahlabona umncwa mayibonkosi mayibonkosi une kuphela umuntu okwazi ukuthula umphefumulo isithixo sakhe unyazi amen awu manje ngavuma ukuthi iphele nyakabasa amen unyazo olwazi ukuthula umuntu wakini osesigodini sosizi unyazo olwazi ukukhipha umuntu wakini owenza isifungo nenyoka ahlukanise ushembe lezo yifungo ayigqabule ashise lezo yithixo enganizenzile izifungo apho umuntu awuyageqe abesemgeza ushembe unyazo wezulu mayonkosi amen kodwa ushembe ngeke akwenze lokho inhliziyo yakhe iqhelile inhliziyo yakhe ayinamathele ethembeni likaNkulunkulu wakithi unyazo wezulu mayibonkosi la izinkosazana ithini ithi inkosazana kwakhiwa isipoli hlezi simemezela lapha ukuthi uNkulunkulu useze wathatha lo msebenzi wawunikeza intombi zentethelele ukuthi aziwuqedele lo msebenzi inyanga yezulu eyafikayo ithumela inkosazana tshela abashumayeli ukuthi abawuthathe umsebenzi bawunikeze intombi zentethelele ukuthi ayiqedele isipoli ngoba umqalo wendlela uyayiqoqa lezi ngane ngoba sizonikeza amashumi nje izingane ezincane amazamuva namashesha ngene lezi ngane ezincane njengoba soyinikeza amashumi sithuma ushembe ukuthi ahambe esiqoqeni imphefumulo yezingane eziwuvanzi ezafa zangalibona ilanga zangazana ezinye zabulawa ngenhloso ezinye zafa ngenxaphephe ezinye kodwa zabulawa ngenhloso ngoba amadoda efunani ebemhobhole efuna ukuceba ahamba emajiya athi majiya ngicela uthole umbungu wengane umihlulo engane ufuna ukwenzela intelezi ukuthi ube nenkomo eziningi amadoda anqamele ukubulala inzalo yabo baba mfundisi sihlala sibheke epulpiti baba mfundisi wenkosi umongameli okhathala ncika la ehlahleni ncika la mfundisi wenkosi uzojwayela yena noma ungancika ukuthi njengoba sesisaba ukuhluza umfundisi ungancika ukuthi umfundisi ngozama uxole mfundisi isihlala sinazo baba mfundisi wenkosi bayajabula nje ababili mfundisi yokuthi abontobani mfundisi mongameli wakhe usiqubu ngonyaka awu siyabonga bajabula abantu bakini nawe namhlanje amen uthi uNkulunkulu wakithi ebuhleni bamaNazaretha uthi uNkulunkulu wakithi ebuhleni bamaNazaretha lo muzi ngophela ukuthi ke sikhuqule leyo nsika abantabami yabo ngoba ngeke nikuthole ukuphila emhlabeni uma abazali bethu bengaphumule ethuneni kukhona abantu abamkahle abanye babo bamkahle hayi ngoba kufanele baze bagcina sebenza lento engizama ukuyithula ukuthi abanye ngomhobholo bagcina bekulala ingane becuphumulo kazana egcikeni ukuze kuphuphumizisi bathatha amahlile bahamba bawakhanda kwenziwa amalumbu nayo yonke bese uyabona umnumzana usecelile unenkomo unayo yonke kuyakhetha abeyinduna kodwa ekufeni lezo zinto zonke ingakho ukhona lelizwe lelithi ulande impahla imfuyo yakhe iyamlandela ayimlandeli izinto akade ethwele ngazo noma izinto akade eganga ngazo ingakho zimlandela ake kungcono uma zimlandela uma yisele ekhaya zokufa ngoba akekho umuntu ozokwazi ukugcina lemiyalo yena eyigcina makuthola ekhaya kufanele kube khona umuntu ofayo ozalweni wena ukwazi lokho utshelwa ngani uyena owayenza isifungo nomajiya lapha emgedeni kamajiya uthi uyabona indoda lokhu usuthathele lesi sithwalo awungapheli unyaka ungafanga abantu ababili ekhaya ozalweni mayesehamba bathatha into yakhe ahambe mhlawumbe ngathi hamba mayesele izoyiqothela yona manje-ke uma kuyizilwane ziyahlupha ngoba ayinqeni ukuthi zikhulelise odadewethu lapha bakhulelisa ngendlela eyihlukene uthatha udadewethu ahamba ohlanze esikhotheni majiya amtholisa ingane amshiye kanjalo ngoba ukhokho washila ilwane lapha ekhaya ubani ozoyithokoza lezi lwane ngoba akasakwazi ukuzenza lutho manje akanamandla wayelawula esaphila eyithuma shona lapha Jehova shona lapha gijimi shona lapha akasekho umuntu ozoyilawula
seziyayilawula ziwucekele phansi umuzi nokugcina nukana nodwa zigcine zona seyiphemba abanye bozala ukuthi bakumncane nawe usenza leyo nto uba kumdala usenza leyo nto umakoti engene umhlezi ogane ekhaya nawe useyathakatha kanti vele ufihle imfuyo yalapha ekhaya iyasebenza iqhuba umsebenzi walapha ekhaya egcileni ushembeke uzakhele umfula lo mfula uyinkinga kodwa ufuna inhliziyo ephelele mayibonge Nkosi ukuze abantu bakini babambelele kuwo le nhliziyo yakho bese beyithula phambi komthetheleli ingakho kunomthandazo siyayithatha Nkosi simthethelele lezoni siyibeka kuwe akabhalanga uNkulunkulu obebhala ukuthi gidwe ngazo kodwa wayexoxa indaba ngoba sisuke sigida ngesikhathi simusa yena mthetheleli lezoni siyayithula siyayithatha siyibeka kuwe yini esiyibeka kuwe ngoba akekho umuntu ozalwe enezona abafana besikhoshi iningi labo abanazona bayithatha izinto leyo umthwalo bayibeka kuwe imthwalo abazali bethu mayibonge Nkosi ngicela umfundele emshumayelo noma nhlalisuthi lezi incwadi engiyicelile sikwazi ukudedela umfundisi abeke libeleni uLevi baba Levi 19 verse 30 Levi 19 verse 30 gcinani amasabatha ami indaba kuthiwa sigcina amasabatha ngoba usuku lesabatha lumkhosi wentethelelo ngoba hleli phansi sendishaye nabafana baka-Israyeli uNkulunkulu wathi uNkulunkulu embathe inyama yabafana baka-Israyeli efika phambi kwawo ngalensizwa yakithi ekuthiwa uJesu Kristu wakithi phela uJesu umuntu omnyama isingadideki uJesu umuntu omnyama abantu lezi ndaba bayibhodongela nibeletha lo wakubo lenginwele uJesu umuntu omnyama naleli gama elithi Jesu ngathi ngoba abafana bafundile basihlelele kahle basibhekele ukuthi alisuka ngoba kwakuyinhlanganisela leyo yegama ezayicindezela abantu abamnyama neyiqila nayo yonke into ezayithathwa ngapha nangapha khona umkhumbulo ebakhuluma ngathi owuwona owawuzungeza i-Afrika owubizwa ukuthi usikhumadivu owawuthatha abantu bathunde bafake khona bagcina usubhalile ukuthi uJesu leli gama elithi Jesu bazositshela abafundileyo ama-abbreviation ama-letters athi Jesu J-E-S-U-S lilodwa ukuthi Jesu linegama elithize angisazi kahle ngezo nje kancane bechaza kodwa lisho something inhlangano ethize eyayithumba abantu lo mkhumbo obhala uJesus obona ngawo nazi iqhila kade ilambe iAfrika yonke nihloniphe indaba ngaxolisa ba kuthiwa gcinani amasabatha abo uphinde labo ba gcinani amasabatha ami ubenqanga ngoba usuku lesabatha usuku alikhetha yena ubenqanga ukuthi niyohlala phansi ningenzi lutho niphumule nalelizwi kaMbenqanga ekhuluma ngoba usuku lesabatha usuku olumkhosi wentethelelo ushembe usuke ethetha amaqala ngesabatha njengoba sila eparadise uthi ithi inkosazana Mshumayeli lithe unyaza ngicela ukuthi uhlala yobheka abantu abahlengi ngaphandle sifikele obaba bekwenza lokho abashumayela abadala kunokuhamba siyafika thina ndohamba azange sibe nahambo ngenhlanhla noma yisho lokuthi sizalele lapha ekhaya kodwa into efika ixake ngisho uNkulunkulu uqobo lwami uthi akekho umuntu wakashembe ongathi uzalele la kaShembe umuntu ozalela kaShembe ogcina umthetho kaShembe amen yena umuntu ozalela kaShembe manje ke kusukela uMajiya ngokuyise wamtholela lapha ekhaya bese into kaShembe kanti uyise ngazange zawathetha amaqala okhokho bakhe wabona uNkulunkulu wamlandela kwase egana wathola ingane zaseyizalela khona lapha ekhaya bese zithi zona ezakaShembe cha ithi inkosi uthi ngole nkosazana umuntu wakaShembe umuntu ogcina umthetho walokuhamba wasezulwini uthi uShembe gcinani amasabatha uMbenqanga gcinani amasabatha ngoba umkhosi wentethelelo ithi inkosazana ithi unyazi wohlala lobheka abantu abahlengi ngaphandle ngoba khona abantu abahlengi ngokungemthetho uyazibona abantu engeke bafice ngane lithi uhlaleni ngaphandle athi hayi ngifuna ukushaya umoya uyazi ungena ngesango lapha ekhala emphefumulo ungena ngeyinkumbi zeyigidi zeyinkulungwane zabantu bakini abahluphayo abangenamlenze omunye ikhanda uphethe ngesandla omunye uhlangothi ugaxe ngapha uhamba egxumagxuma wafa kanjalo wadliwa izilwane bangena nawe bafuna ukuzongena lapha emfuleni njengoba kuyisesilapha esabatheni thina silalela inkonzo uShembe uyabathetha amacala abagezwe abahlambulula uphenduka yona le nkundla esiyona ibe umpula
ufuna ukugeza abantu mayibongosi. Mayibongosi. Manje masohleli nabo ngaphandle kungekho isici noma ungabushwanga umthetho uyihlalele ngaphandle usukhaleleni. Izwe nkosazana uthe uNkulunkulu bathi hamba ubheke ukuthi bahleli ngokufanele ngaphandle ngoba ngaphakathi loba kuyise paradise la ushembe uyasebenza. Umkhosi wentethelele gcina namasabatha yekani wehlala nenyuka. Hambani ke la ngamata mhlophe khona ethempelini lonyazi lezulu niyongena ngamasabatha nihlale phansi ushembena wenza umsebenzi wakho wasezulwini ingakho nesihlabelele sithi yehla moya oyingcwele engena wena akithi usebenze kubo bonke lokho okuthandwa nguwe lokho okuthandwa nguwe silula ngosihlabelela futhi abanye basasithandi ngoba buye sithi kodwa siyaxoxa umuntu ushembe sizongena thina kubo bonke imphefumulo abazali namathambo babo senze lokho okuthandwa yithina ushembe wazi ukuthi umuntu oyigcaba amafutha ezilwane angene egazini lakho ukhishwa kanjani ushembe wazi ukuthi umuntu ozalwe wathatha ukufa kakhokho wakhe wanenhlizweni uguqula kanjani umphefumulo wakhe ukuthi ulunge mayibongosi noma engalunganga phela yakho enenhliziyo embi nenonya uzoba nonya na uphila ngoba uhamba egazini lakho uyageleza egazini lakho awuzibuza wena ngane nkane kangaka ngangakhuzeka ngangezwa nganyanya ngazonda ubala ngachiza ubala kudalwa yini kodwa lento uyifihlole ngayihlo okhani kanyoka ukhule nayo aloke umnikazi alokuyinisela nje ikhula nawe uye ngokuthwawo nomntwana sibonani belungile kodwa besehlaza manje le ntombi kade ilungile kodwa manje isiwunondizwa iqoma la lesi sakwazi sihamba sithakatha esiqoshwe umndenini esilindayo ekufeni uthi asenze njani masivule ngane entombazana vesana photha unkosazana yakho niqede esikoleni vesana ingane zenisukele usikhoteni ikhulelise usikhoteni sihleke isalukwazi ke sokwesibona ukuthi njengoba eqoshwe nguthi yena kokhipha inansuku ehlaza uyoyikhipha kanjani thina saboshela ukuthi sasithakatha kulo muzi babodwa bathi uyoyikhipha kanjani thina esafa sizilile sangakhulula inzila endulo babodwa bathi thina zaziliswa ngoba zahamba kuqala nabayeni kwaphela unyaka walandela umyeni masifika ngale kwethuno kwathiwa masifalwane awulinde nawe uzile umyeni wakho usesembizile ula ukhohlwe ngoba isiko lisaziwe ukhohlwe uthi ushebe gcinana amasabathane ngoba lapho amasabathane uzofika ulalele lezindaba ey'khulunywayo bese ubuye uyohlala phansi nozana nilungise leyo ushebe akona inhloso yakho ukuthi yebo kuwumthetho ukuthi uNkulunkulu isikhuluma imisebenzi yakhe angicela omunye abangibhekela ngithi incwadi kaJohane 4:48 mangaphazana 4:48 kodwa ushebe ngeke umuzwe manje masikhuluma imisebenzi yakhe emkhulu yenzani umbone esukume phephethe ngizwa bangincoma kanjani ngeke umuzwe zonke izinto ekugcineni nje singamncoma sakhuluma encane zathi inkosi ibusise izwi uNkulunkulu alipha umfundisi amazwi amahle inkosi imusisi akazi ukalalela ncome gcinana amasabatha qhubeka gcinana amasabatha nihloniphe indawo yami engcwele bese nihlonipha lapha eparadise kungatho la sixoxa sibanga umsindo sihleba sikhuluma indaba ezinye uyalanda lo muntu uyophunywa nini thulo lalela uNkulunkulu usebenza umsebenzi wakhe ngena kubo bonke usebenze lokho okuthanda usengenile ushembe njengoba singenela uyabaguduza imphefumulo yakho uyayihluba yonke lensila uyayikhucula lensila uyaphuma uthi awuyazi into mana ungene eparadise ngaphuma lesinqo sesiphelile kanti ushembe usehlambulule umuntu wakini mayibongosi amen uyaphuma usulungile wena sokwazi ukubona uhlukanise okuhle nokubi kanti ushembe usengenza ubuchopho walo umuntu wakini obabonile Funda ngingoJehova ungunyazi wezulu mbhenqa gcinana amasabatha amhloniphe indawo yami engcwele
ningabheki izanusi phezulu ingabe senobheka omaji izanusi ningafuni izinyanga obheka omaji inyanga nize ningcoliswe yizo bazongcolisa ngoba okhokho bethu bavuka nokufa ngoba bahamba bengcolile bedle oqhamu nofezele namabulu namabibi nginguJehova uthi ngoba mina ngumvenqange sukuma ume phambi kwempunga uthembeke asambe siyoguqa emsamo phambi kwempunga uyithola emsamo impunga uhloniphe ubuso bomuntu omdala uhloniphe uma uyokhuluma noyisho omkhulu bakho lapha ungezi ukubheka umuntu ungezi ubheka ugwalo ungahlali woso ey'tuleni ungazi udaba utshwala uzokhuluma noyisho omkhulu bakho funa uhlambuluke kahle uma uyinsizwa kuleli izwe ubhinqe uma uyokhuluma noyisho omkhulu bakho emsamo ukhona uyokubika noma uyokucela hloniphe ubuso bomuntu omdala lapha emsamo umesaba uThixo wakho ngesikhathi ukhuluma noyisho omkhulu bakho bona baphenduka badlulisele kumvenqango basaduze nawo awukho umthandazo osuka ntininiwe enkulunkulu umthandazo udlula koyisho noyisho omkhulu ngiyabonga baba amen angifundele nesibili uJesu wathi kuyo ngezela ubhongo phela uJesu wathi kuyo ile ndaba le ekade sikhuluma ngayo ukuthi ushembe akasho ukuthi singakhulumi ngemisebenzi yakhe futhi akasho ukuthi sikhulume ngemisebenzi yakhe ayenzile ngoba yena kade wawenza umsebenzi wadala izulu nomhlaba uvuse wena namhlanje wafika ekhaya emphefumulo awavumi ungangivusa unyazi nje wena phela uba vusa unyazi ngakufuze lo obefika ekhaya emphefumulo osengasakwazi ukusukuma manje ogulayo lo shotwe imoto uvuse wena uyazi khona abantu abadidisile njengamanje okulala okuhle sebeyakhala manje sefuthi usethathwe ngemoto useyizomakazi nakavuka yini akamhambelanga umvenqange akamvikelanga ey'ngozini zobusuku wena ushembe unyazi umsebenzi wokuqala wenzile kuthina sonke usivusile amen ayibonga Nkosi wavusa nje impahla yakhe egcekeni iyaphefumula ishikho iyagijima ingozi inkomo inkukhu ngofuya inkukhu kodwa uyivusile umsebenzi oqala omkhulu kodwa ushemba akazayile lo yini ayizele ushemba kungani ushemba veza imangaliso funda ba qaleqaleni uJesu wathi kuyo uJesu wathi kuyo uma ningaboni izibonakaliso nemimangaliso uma ningazange niyibone ibonakaliso nemimangaliso anikukholwa ababi ngakho ushemba isukumisa isho hayi ngoba ethanda ukuthi mhlambe uyaqhosha ngaloko isukumisa ufuna khona phenduke imoto vele ezulwini abese isukumisa isho yini ushemba izele emhlabeni ushemba uzele imphefumulo yabazali bethu mayibonga Nkosi uzele imphefumulo yabazali bethu engadlulile ethuleni mangadlulile ethuleni iy'nkinga izonquma kabili ithuna akho umuntu odlulayo masigcwala isitampoko ayahlehla yonke lento edlule esitampokweni ibuye izoshaya isivalo esiphumele ngaphandle kuchitheke kwenzakalani masichitheke ezweni iphuma anike iphuma lapho singani namhlanje asilenga iphuma khona sanganazaretha abefundisa abavangeli abashumayeli abakhokheli kodwa amaphunga asilandela yini ndaba na ngibhekele baba ngiyifunda njalo incwadi amaroma 11:16 khona incwadi ebengiyicelile ekuqaleni amazwi ahlakaniphile 18:13 funda baba ophendula indaba engakayizwa uyabona-ke lokho ukhuluma mfowabo baba kungcono kade uhlambe waphendula indaba engakayizwa kodwa ngeke ngiye mina ekhaya emphefumulo yini nalokho ophendula indaba engakayizwa kubukuya kuye lo kubula kuye nehlazo ophendula indaba engakayizwa kubuya nehlazo ngoba okhokho bakho bayifuna le ndaba bebethumelele wena wayiphendula waze watshela abangani bakho okuningi ngomuzi wenkosi unyazi wezulu namhlanje okhokho bakho bayafuna balinde wena bathi nangu umntwana ohlakaniphileyo ozosiyela ekhaya emphefumulo wena uzwa uphendula indaba ungakayizwa awukazi ufike uzolalela ulokuthi indaba kasibanibani umuzi kasibanibani ukhona yena umuntu emhlabeni ongalanda lezi hlwele lezi nkumbe ey'ngaka zabantu athi abizohlala phansi khona obaba bamlanda ogogo bami khona amakhosi khona yonke ukhona umuntu ongalanda lawo bantu ngaphandle konyasi ophendula indaba engakayizwa kubuya nehlazo kuye Job 18 ma 18 khona mazahlambili inkatho iyaqeda inkani 15 ba 15 18 15
inhliziyo yomuntu oqondileyo wena unenhliziyo eqondileyo iyazuza ukwazi usuzileke ukwazi ukuthi namhlanje yini kanenziwe ekhaya emphefumulo nendebe yabahlakaniphileyo wena usuphiwe indlela yokuhlakanipha namhlanje iyafuna ukwazi usuzokwazi-ke namhlanje mayibonge Nkosi. Ngifundele baba eMaroma 11:16 Beyithola baba funda baba Roma 11:16 uma ulibo lungcwele uma bakini ngoyihlo nonyoko nabakubantu bakababa nabantu bakamango wakho lonke ulibo oluphethe impilo yakho nalabo bakhulisa wena abaStefane uma lungcwele thuneni ngekho umsindo wena ubanjani wena injalo inhlamba uyobangcwele nawo uma kungcwele impande yakho abantu bebayizingcabo zakho uma uhamba unyakaze nawe ethuneni akekho umuntu ozambelayo wabona uhamba ngenyawo zakho ugxuma kodwa ethuneni ngaphansi nali ithunzi lakho liyakulandela ithunzi lakho lelo liwuphawu lokuthi ukhona abantu ohamba nayo akekho umuntu ongabalekela ithunzi awulibheke lokuhleli matanyakazini mophamisana manje lenza yonke into ithongo lakho idlozi lakho umoya wakini uhamba nawe ingakho kunomthandazo besethwese thina ijoka lomphefumulo kodwa ongasinda umphefumulo ngoba nguzwa mina manje umphefumulo wakho kodwa umphefumulo wakini umuntu wakini animdabiseni lapho umvakelo wenkosi umphefumulo wakini ohluphekile phezu kwakho uNkulunkulu wayesesenzela-ke isimangaliso wasakhela umbula oyisigazi ukuthi kuthekela amacala masethethiwe amacala bese behlanjulula abantu begezwe baphulukiswe abagulayo mayibonge Nkosi udadewethu ukhuluma ngesifoni inkosazana kaNkulunkulu ikhuluma ngesifoni ukuthi lithe unyazi lwezulu asinikeza unyanga yezulu asinikeza intombi zentethelelo ziqedele isifoni ngoba kujahekile ngoba umqalo wendlela uyayibutha lezi ngane ezahamba ezingane zayithathwa ziyobekwa epanini noma kumcengezi zenza umlotha zihlanganise angithi amahlwile noma imbungu athose umntwana azabe umlotha ahlanganiswe nombundlwane ongazange uzale wendla hlanganise namakhubalo kwenziwa intelezi yokuthi sifuna ukuqeda imizi yamadoda leyakhile endaweni ikhinyabezela imizi yamadoda kanti umajubhizi nje uloke ethumele izandla zabo ziwuqeda uthi umqalo wendlela ukulodadewethu inkosazana siyabaqoqa mntana bantu abantu baqoqa nako lokho kungcola nalowo makhubalo size nawo esifoni asikwazi ukubangenisa ngaphakathi esifoni sicela ukuthi basakhele abashumayeli basakhele isilulu sangazi ukuthi isilulu yini sezochaza inyanga yezulu ukuthi isilulu umphelo umvrani akhange umvrani ngoba masifika nayo siyichitha phansi iy'mpuphu siyihlukanisa amakhubalo nayo yonke into kuze kuphume imvuthuluka yomuntu siyihlanganise iphethe siyidale kabusha avele umntwana sikwazi ukumgeza bese simfake esifoni ngane walekele ngiyixoxana uyoyibona efeni nawo mongazange uyithole manje uyizwe kahle uyothi philidiwe ibona nekhuluma ngathi nayo lento engangizi ukhuluma alasuku ubona lesohlongwane sakamajiya lapha eqala emphefumulo awunasi usungasenani mhlawumbe indlela yokuthi okuxoxela ingane yakho ngoba phela naku ukuvukela enganeni yakho kusenzakaleni ithi inkosi ilanga thina boshembe kusho uPhumalanga sikode eqoqa ney'ngwevu enhlangakazi endala uthi thina boshembe ukuba kuyangathi ngabe sithi abazali benu obaba nobamkhulu benu ngcwabeni ezindlini ngoba kuzisikhathi lapho kuzalwa khona ukhumbula kuzokhula kakhulu ezweni abantu bazothwebula inhlabathi zamathuna balumba amathuna oyihlo noyihlo emkhulweni uba kuyangathi ngabe sithi bafakeni ezindlini ngoba uma nikhala emhlabeni siyahamba siye emathuneni siyofuna kokhokho benu nobaba omkhulu benu ukuthi usizo ngako lwani uthi uma sithi siyafika mali benu oyihlo emkhulweni aselunjiwe siyafika okhokho benu bahlanganise ney'lwane
uthi ngoba thina boshebe sathi umphefumulo womuntu usumlengise phezu kweliba bese iliba umphefumulo bese uhlangana nesidumbu sakhe bese simvusa avuke ngoba uyamazi umphefumulo ekubone phela uvuka isidumbu sanyoko sikayisho samkhulu sibone uthi bese sikhulume nganini yakho uthi thina esivusa abantu bazokhuluma kini amen uthi manje masiyamvusa umuntu uyigobongo umuntu uqiwe umuntu akaphelele uyavuka unyowo nomuyihlo ayavuka nomkhulu wakho hayi ngimpuphela kakhulu umthule lokhuluma thini umuntu ngoba uncwadi obuthopho ungasekho isisa amathumbe engasekho umuntu elunjiwe efakwa amakubane enjani indlebe ehlakaniphileyo iyozuza ukwazi namhlanje wena oqalayo obungazi obolokuphendula indaba ungakayizwa namhlanje usizwe unyazi wezulu lenzane ekhaya emphefumulo mayibonge Nkosi uzokhuluma thini umuntu wakini elunjini ingakho emshado abantu abami ungabenzayo emanxiweni nithi lolando okhokho bokho hayi lolando okhokho bokho uzothatha umshumela manje angabe nayo umshumela manje uyakwazi ukukhipha lamalumba asefakwe phezulu ngaliba kini ngoba phela bawashiya amaliba bawashiya ngoba nakimpi inkulu lishisa iceke abaleka wahamba iminyaka kwaze wazala wena namhlanje ubona uNkulunkulu namhlanje uhamba nehlanhluthi phile ngide ndawonga amaliba lapha kanti izuke ezilwane esizangifakwa la wathatha imphefumulo inhlabathi yamathuna wawucuya ngayo yalunje zonke imikhuba yasesihogweni amaliba gadisa ilwane uthatha ilwane uzisa kini zikwazi ukuguquka phela senze umkhulu wakho senze yonke nibafake kwenje egcineni kuthiwa ilwane ekhaya ushebe ningabenzayo abantu abamanxiweni mina shembe ngizoyilanda imphefumulo wazalo ngiqale ngizoyihlukanisa namalungu la ekhaya emphefumulo ushebe wenza lokho okuthandwa uye uyena okwazi ukuhlukanisa umphefumulo ohlanganiswe namakhubane angeke vele amen kodwa mangasethatha umaji uhluka abekwe la othi mayihamba kubaleke inkulu athi wakhuluma uzwa abantu bevumela phela siyabuma kodwa makukhuluma ngezwi kaNkulunkulu abantu bagodla ukhuluma sivumela bona mayibonge Nkosi nabo njengoba sibavumela abamusukuza ngokuqina namanga kithi abakhuluma eqondile amen abamusukuza ukuthi bathi sibayele kushembe ayo ekhaya emphefumulo ayogezela ikhoma egezwane ikhoma yakhe kwabo amen abasalama nazi kwabo bayifice ekhaya ngizoyise nabo oyise bayihlanganisa bayeke futhi kushoda sempophomeni sokwenza nempophomeni ngone uNkulunkulu empophomeni khona abanomzane lapha empophomeni abasebenza umsebenzi wabo nabo bangonkulunkulu ngethixo zabo mina ngufakazi umkhwe wami wakandlovu wakhuluma uNkulunkulu wenza wakhuluma nawe ubuse nobuse khuluma phezulu kwamakoti ethi mina ngukhokho kayise kamakoti wakho loSibiya kodwa wabomalume awucabanga ukuthi umuntu okude ngana uthi sengamfuna lo sekuthiwe sengifuna aqhubeke nomsebenzi wami ngithi mina wami umsebenzi lo hlubulile into ahlubulisa umakoti cabanga ithungi wayihluntula ilahla lapha phansi wakhuluma leli khehla ushebe usesibhekile ngaye wena ngakhuluma indoda la ngithi mina akwenze kukhona uNkulunkulu uthi kulungile soke sibone phela umzimba wakho kodwa umphefumulo wakho ngafuna ukubona lo ngathi angeke ukubone sinenkale ke thina manazana bathi mina ngeke ukubone ngihlanhluthi kahle mina endlini nje karound isithanda selusize esontweni wabahlubuka ngathi waqhamuka nje ngaleso sikhathi sengibika phela uyabika muze enkonzweni la kuleli bandla omani uphumele uhluwe okwenyamazana udluluze uyabika ekhaya sengihamba ngekhaya mawuhlala-ke naye eThekwini ngoba uhlaliswa umsebenzi mhlawumbe uhlale hostel noma uhlala kuphi uhamba ubikile ekhaya ukuthi loba siyalapha ngamasabatha soye enkonzweni ngokuwenza ukuthi ukwenza ukuthi uyaguqa la eduze kombhede wakho uma usehostel uguqa eduze kombhede wakho ubike usesihamba mayibonge Nkosi umuntu uhamba yedwa nawe ukhona uhamba nethongo lakho uhamba nedlozi lakho yini manje besithi wawu uhlale hostel okuzwa kanjani ngeke usuke zonke insuku ekhaya Lokuthi manje ekhaya zonke insuku uyobika ubike esontweni uyekhaya futhi ubika ngayo insuku ekhaya sobe siqhubeka-ke nokuya uNkulunkulu ngamasabatha nina basekuthini manje le ndaba lapha ekhaya abantwana benkosi ifuna ukuthi uNkulunkulu sicele ukuthi akasiphe ubuhlakani basezulwini asifundise futhi ngomqondo mayibonqampula kule yanto kampwethu kadadewethu le obekhuluma ngalesa salwazi
ukuthi abamusa abantu ukudlala ngezingane zabantu ngoba kuthiwa kuyahlanjuluka la bese bengayinikezi amandla ngisho ngabo abantu abasethuleni bese bengabamnikeza amandla umntwana ahlule ngisho naye imali yokugibela azosebenza ekhaya emphefumulo kodwa bethamba umhlambulukele ekhaya emphefumulo uqini ngaloko abantu abakwele eqinisweni ushembe akamgezi umuntu phezu kwamanga unyazi bezulu alimgezi umuntu ngoqili nabo balahla uqili abantu bavuma iqiniso ngikhuluma kuyimphefumulo ukuthi ayikhulumi uNkulunkulu bakhele manje inkundla nanku umpula wabavusa ukuthi abakhulumi nabo bahlala eqinisweni bakhuluma isiminya mayibonge Nkosi amen bayekukhuluma ngengekho umne wethu lo obekhuluma ngisakwazi uma ngani esikhuluma udadewabo obonakale unondindwa phakathi kwabantu akuyena udadewenu unondindwa ulandela ukhondo labantu ababenjalo kusukela emandulo nikeze uzonikelela yena thanini ngoba sibona uvelile dadewethu ubonakala unondindwa phakathi komndeni uhlupha baze bakhipha sicela wena ubambelele nansi inkomo ezobiza bonke labo bakuthela ngomndindwa kuze kofika empandeni kanondindwa uqala egcekeni ithi incwadi hamba uyoguqa umuntu omdala emsamo uzoguqa kanjani ukhona yena umsamo uma ukhokho wasendulo wayithwele ngenyoka khona umsamo la mawuhlaba lenkomo ihlabayo idlula kihlo iye kumkhulu ekukhokho iye kise kakhokho iye kumkhulu kakhokho iye kukhokho kakhokho iye kukhokho kakhokho wesibili konke lesithelo sikhiphayo wena usigrumisela phela umuntu uma yenza umcimbi ngisho wenza isihlangu sikayihlo asipheli kihlo uyihlo usuke umkhulisa mawumenzela isihlangu usho njalo unyazi bezulu ukuthi batho isika wafundisa mfana emhlabeni buka nje sesihadla ngawe manje sekuzisithele hayi ngoba kuyisihlangu sikayihlo ngoba isihlangu uyamnika sona ngoba ngomthetho ngokwenkolo lelizwe sasakhiwa ngale nkomo le okuyona emhlabeni sonise kahle sisike isihlangu senikeza isihlangu ukuthi abese nikodwa isithebe lesokudla ezobe sinika siyakusatha yena uguqa koyisemkhulu athi boba bana bomkhulu abantwana bangikhumbulile bekuyisihlangu sami lesi nasi isithebe athi awufundisile mfana athathe nomkhulu adlulisele kwabantu oze kofika uNkulunkulu weGrek isibongo mayibonge Nkosi amen kunabantu basezulwini lasihleli nabo akakhanyile khanyile senambile nayizwe into eyikhuluma laba abankobozi ngesonto elandelayo wathunya umntwana bathunya zezwe sebaxolela abankobozi mayibonge Nkosi amen sebexolela abankobozi ababhekana namacala kubo kwase kuba namacala vele amacala kuba engekathetheke ngoba ifilo lokuthi babehlumeza abantu bakakhanyile basebukhosini basezulwini ngoba uNkulunkulu ilapho khona isitsha bekwakuso kakhanyile njengakhokho Mahaye kade khuluma ngaso ledlule ngiyakhumbula kodwa ufikisa kwazi sakakhumana yakithi sakakhumana sakakhuzwayo lezo sakwazi sithi sasikhula nokhokho wethu nokhokhokazi wethu uyise unina wenkosi yethu umqalo wendlela uStheya Hadela uthi baqasula ukuthi wathatha imbalo efamily basemthakala bahlangana bamantombazana ehamba phambili akakhuzwayo ithi basaboshiwe namanje nenzalo yakhe yonke namathumba akhe wonke nesinya sakhe sonke siboshiwe manje akuhanje kuye ekhaya emphefumulo kuyokhulunywa lo daba kucela abashumayeli babaguqela uNkulunkulu sahluleka nasathi asilazi lecala lithethwa kanjani akiwe uNkulunkulu ngoba asazi amacala athethwa kanjani encane asazi lithethwa kanjani ushembe wazi thina nje siyakhuluma nje sidedele inkulumo la esasiphelele uNkulunkulu ngalo mzuzu kodwa umuntu okwazi ukuhlaziya leyo nokunwabulula lento unyazi wezulu mayibonge Nkosi amen yena phela umbinqama amen yebo umunye sinayo emhlabeni uNkulunkulu anayo partnership uNkulunkulu bamunye ushinde ukhathala inyama ashike ibhanji asikufuni kuyikhuluma le ngoba asiyazi uNkulunkulu kaIsrael wahlala o300 years yindaba ezweni lakithi ahlala iminyaka emfuphi ingoba simfuni asimfuni kanjani ingoba thina sithanda ukuzakela namakhubalo siyamkhathaza asiyekele ukuya uNkulunkulu siqabile uNkulunkulu uthanda sonke ungafuni ukuthi uNkulunkulu angithande athi angihlabelele bese uyaqaba uyamkhinyabeza ngoba kusenyameni inyama yakhe izokhathala
izophathana inyama yakho ngoba uza nemkhuba phezulu abanye uqabe ngazi umuntu kuthiwa amafutha nje othando noma yini kuthiwa yini ngazi babiza ngani inyengelezi ilwane zonke lezo kanti awazi noma kuhlanganisa amafutha omuntu noma kuhlanganisa amafutha kamthakathi noma kwathathwa lo muntu komuntu othiwa kulawo shaka ukuthi uyilembe kanti kwathatha lo muntu onjalo oyisifule owangibulala bahlanganisa namafutha uthatha izinga zonkosikazi owayemosha kakhulu ezweni ugaye kunikeze wena uthi uqabele uNkulunkulu ngokungcola uNkulunkulu yamkhathaza siyamcela okhona wakhuzwayo onenjula akathi mhlanzi nalo mntwana wazwayo enkosini amaNazaretha unyazo laphinde isinqumo unyazo lo sasimtholile umthumane ukuthi ahlangana ngani akasamwenza thunyeko usebona okunye samthola wakhuza khuluma nomntwana hayi mase fika lapha sayibona yona sicela umuntu okakhuzwayo ozolekelela umntwana lo mntwana akena wakhuzwayo kodwa ulimo oluxhuma egazini lakhe wasengena ukhuzwayo bengidlulisa lapha ngitheni wena mfowethu kade ukhuluma ngendaba yentombazane loqalile wathi ubone intombazane ngathi ayinondini cha ithatha ukukhula nakubo njengoba nawe unawo uyazazi wena njani mawulungile ngawo inhlanhla usho ukuthi umbathwa abantu ababelungile kodwa abantu bakini-ke uzalo lakini abekhona abaphuma babhebheleka abantu basize phela na ingani wena okhethiwe mndenini ukuthi uzohola abaningi umthandazo usho ukuthi sifunele abathunyelwe ukuhola abaningi wena othunyiwe musubalahla nabantu bakini ungathi bayiziyoni angishona mfundisi wami ngoba nawe kufanele umfowenu oyinazareta angakushiyi akulandele yabona nje usufikile nje wena uzohola abantu bakini iziqu uzobahola abantu bakini asisho ukuthi uyeke inkolo yakho ungayiyi kodwa awuzothetha amacala akho mayibonga Nkosi ibona bobe sebekutshela umntanami siyabonga mntanami usuyidlalile indima manje sesifuna manje indoda esodolozela ngayo mayibonga Nkosi kufanele siqaphele lokho bakhonza abathi ukuthi into evela kithi asifuna umnyombo wayo nomongo wayo uqhamukaphi ushembe uyayazi kunjengenhlambuluko abantu abamusa ugijima bathi bokwenza inhlambuluko hayi sokwenza inhlambuluko mabhelisa abantu sesiwutholile umnyombo wezini umkhulu waxabana nomkhulu babulala umkhulu babezana baxabana nje esikhaleni bazana bexabana babe bangani balandela ukhondo lolala ukhona enhlabathini luvukile ihlale livuke ushembe wazi umnyombo wenhlambuluko akekho omunye umuntu oyaziyo ingakho esakhela umpuna ngoba uzobalanda bengithi-ke ulungisa indaba kamkhulu-ke umkhulu wakho waxabana nomkhulu omdala waxabana nomkhulu omncane kulungele kuzwakele babethakathana baxabana ake sithi-ke umuntu oyimpethu ilela khehle lahamba lothwala ngenyoka kukhulunywa enye into ngesonto edlule la indoda yahamba othwala ngenyoka yathatha idlozi alibopha ngenyoka esithi bonke abantu abawushisa impepho mabe bashisa impepho bobe beza kuwe mnumzane abopha isizwe sonke sakubo noma buseluleka emhlabeni ingane mawuleso sibongo mawuthi uyakhuluma yonke le nto iza la ikhona namanje bafowethu ngiyakwazi lokho kunabafana abancane abenza yonke into ngoba befuna ukuceba sibajabulele abantwana ngoba uma esekuhambile isikhathi uzokuya lohlupho uzoba idlozi endala sengathi uNkulunkulu wasekuhleni angasikhumbula unyazo lwezulu indeni yethu ilivume iqiniso ivume futhi ukulahla ithixo abanye abantu abaphuwanga leyo nhlahla ukuthi-ke bayilandelele lento uNkulunkulu akhuluma ngayo kodwa bayancamela kulawo majini bathi ngithanda nje uma isekhuluma ilimi uma isekhuluma ilimi majumisele kuhle kona ungamuzwa umuntu ajabulise ukuthi hayi impela bekhuluma ilimi esehahaza noma nje ngasezwakala akakufuni umuntu into eqondile ufuna into egwegwile ushembe usakhele uNkulunkulu ukuthi uzokhuluma ngamaqiniso akekho umuntu walelizwe lengabantu esikulo ongazange ongathi isibongo sakuba awekho abantu ababona abathakathi ababenesandla esigolile akekho umuntu ongathi kithi akekho umuntu owafela empini ngoba abantu bakulelizwe kwakuyinkolo yabo ukuthi babuthwe konkosi lokushembe ukuthi insizwa nje ukuthi zisemgidini nabo babebuthwa kanjalo bafele khona lapho-ke empini
bahlale emahlathini badliwe izilwane kade khona badliwa amamalazi uyabona ingane la iyakhulela ingane ithi qala ibothi zoshaya ekhaya isithele nesihlahla ukhusha ingane ilahle lapha kanti yenziwa yini lapho ndolo lamabutho afahliwa ingcanga mawuyela kumajele uzoyilapha leyo sifuna umajiya azosiqinisela umuzi kuneyilwane lapha ekhaya akekho umuntu oqinisa umuzi phela into azoyenza uzocindezela lezi ilwane ekhona afake izakhe abese kunikeza imbandela uyabona-ke emakuphela inyanga akube khona umuntu ofayo la ekhaya hlaba njalo kancane ngahlaba ubeka imbandela yakhe uzobeka into zakhe khona lento ekuthiwa imdliwa uma kukhulunywa ngomdliwa kusuke kukhulunywa ngento ethunjiwe usho njalo unyazi lwezulu umuntu othunjiwe into ethunjiwe ngaba umphefumulo engani udliwe elibeni layo wathatha inhlabathi yakhe wadliwe ukhando wenziwe tikoloshi imkhovu nayo yonke into hamba uthunyela yonke into emizini yabantu ucekela phansi imizi yamadoda idliwe bese kuba yilabo abantu abafela emizini yabantu ngoba behlweki bengasenamuntu abe isigqila nje lento abathi kuthiwa yini ngesizulu isimba uma efele ekhaya kini namngcwabe emathuneni futhi akini hawu nikulela uzovuka lo muntu abeyidloza lapha ekhaya kunjengomuntu akhuluma ngawo ushembe lo kuthiwa lo muntu ekuthiwa ilongo lo muntu ngomthetho akwazi ukushisa impepho ngoba uyilongo kusenempi phezu kwakhe uma-ke wena kukhona umcimbi ofuna uyenza ngikhuluma kunina-ke bodadewethu ngoba nikhuthela impela bese nidlala omajiya bathi hayi funa usibongo ofanani ufuna umajiya kanti umajiya ubiza isibongo azalela kusona ngoba wabazala unkosikazi womuntu abesethi ubiza umajiya ukuthi akazokwenzela umcimbi ngoba usibongo siyafana cha ayikho into enjalo angeke kwenzele lutho nomuntu oyilongo ngoba akwazi ukushisa impepho akhulume la azwakala usenempi phezu kwakhe umbuzo uthi-ke senze njani ingani likhona komalume wakho uma ufuna ukuthetha icala wena amtshela omalume wakho bazokushisela impepho ingani uphethwe khona la komalume wakho uma ufuna esesibongo sakini isibongo sakini uhleli komalume usufuna ukuphuma uyekile asethetha wonke amacala cela umalume wakho abike ukuthi sesicela ukukhipha lo mfana inhleko manje ahamba uvusa umuzi kayise uyise wakho wenza yonke into wakho wabhubha eselobulile senze yonke into sezenziwe idingo wasiniswa udadewethu wenza yonke into wasinela lapha sesicela ukumkhipha manje inxebo lapha tiqekelele kwenziwe yonke into malume wakho unelungelo kuyakhona lapha hayi ufuna isibongo ufanayo ngoba uzofuna umuntu oyilongwe ubhibhizile uzolanda umajiya kanti umajiya uphethwe idlozi elingunkulunkulu phezu kwakhe lakuthwele umajiya nje eguqa nje emsamkini uguqa nalidlozi lakubo egcwele iy'nsingo zenzulu zakhe egcwele igazi lakhe uzoguqa lakini ukushisela impepho ushembe bakhonza abashe ngoba la ekhaya emphefumulweni kaNkulunkulu uzokhuculula insila ngiyazi abanye abantu kuye kumphathe kabi umuntu athi la ekhaya emphefumulo uhlezi ukhuluma ngemphefumulo yini enye fanele sikhulume ngabantu ushembe ikhala emphefumulo ukhuluma ngabantu abafile kufanele kukhulume ngalo phela imphefumulo abantu abafile sifuna bavuke bayeke ukuthiwa bashonile yini ukushona kuze unyazi yini ukushona hayi bafile bafele yini hayi babhubhile babhujiswe yini balandelwe yini ushembe akakwazi lo ushembe wazi ukuthi abantu bagoduka umuntu ogodukayo ixhegu nesalukwazi lokhu ungasekho ixhegu nesalukwazi lifana mancane wazi lokhu ushembe hayi umuntu ahambe semncane iningi lawokhokho bethu njengoba kuthiwa okhokho abahambanga abanye befanele abahambanga bengamatriki bahambe besebasha ngekukhula kweminyaka kasekuthiwa okhokho kithi asizobavusa-ke ubathethela amacala bagezwe bese bekhishwe ekhaya emphefumulo sebeyikhaya sebeyagoduka manje bayikhaya ushembe abantu bagoduka bayibonga inkosi ofaka umuntu ohlala lapha entabeni ngiyabonga okuningi ukuthi uNkulunkulu uthi-ke ulekelelwa kanjani uNkulunkulu sesokudlulisela emini ukuthi uNkulunkulu uthi mani nawo amandla niyothi taphi nakuphi sokudlulisela enkonzweni yasemini ngicela ukuma la ningidlulisele umbhobho kumfundisi asiphetshele inkonzo
Inkosi ibusise izizlayo. Amen. Akwe kuhle ukuphakama kwami. Kuzoba kufishana ngisho ukuthi ukuzala ekhaya ukususa amaketanga ensimbi. Kodwa uma uhambela kude naleli ekhaya ugaxa wena ozankosi bensimbi. Thina saba kwaNdumo sike sezala nomfowethu uVusmusi esiqale naye ukuzala sathi sibuya la wathi umfowethu kufike umkhulu umshembe wathi ayi yeah.